agam ple oni ko tangana bolana tawe pat dandu mani ya ko tane pat dandu pasinetron cocok gayero kega mege baca kurata na makelonge ha kega mege baca kurangi na manontongnya sinetron alhamdulillah mega dinakwa magi nakoro bapak ibu sekalian nasaba perlu napahat tawe ibu pak maka da ammaki ay mate ka matu na ngaji moka tawe mate ka matu na patamoka muka kurat tawe mak dan nuwa wija buta ciwali mak dan nuwa ranga buta rapek bahaya ya ko tawe mi ranua bapak ibu sekalian mohon maaf dek nama rigaga upau ya meta ka aku pesantren ya 6 tahun nah ya 6 nggak tahu apalagi mohon maaf ya dek kumelo kucilkan anak pesantren ini dek tetapi engkau perlu hati-hati tahu ya kau muliki anak pesantren muliki tahu pengaji-ngaji madeceng nih pengolong-olong madeceng tak tolong anak paket ke nggak baca kuramu nia ke nggak siwa madece patatepang apalana atau matewe apa saya baca kuramu ku tomate insyaallah kana tu paku ragata aja tak ada pamulai nimbo jamu nih aja magai engka ya artinya aja nanti aku cerita engka pengalamanku cede magai nasabai di kona pesantren siaga tomo dalak naliki tomatoi lo masih sekolah napa kita doang ngaso telu ngaso capu ni modala agam ni pak doang masa horo opuang tanah podong ka mana tahu mati sih nang pajak guru nah desa tu maka dai lo dong tema dek minimal tu angka kada tada podong kam nak kasih mati jadi napirita tahu eta mamangoto latu tama yolona bolana guru tak maka dai mana sepanguli mati ro maka dai lalakku sia ya angka si modal aroma tu bayangkan nih kira-kira kau makoi ni perlu ipakata walaupun makoi ronya na joka tetapi angka ki dupai wiri waktu sebelumna mengaji maka dai nak pakanjaki dia amu aja tersuruh maka dai pamulai nimbo ini bapak ibu sekalian dirahmati Allah maga ibu pak iya kau tahu lagi mi mengaji ki ibu pak tambah amal ami ya kau ini mengajangi aleta harapannya adalah syafaah hari kemudian ya kau ini mengajangi aleta jadi tak bulu ki tua ngaji memeni nah kada aga je me ubaca kurangi dewi tei barisi lawita si barisi de si wisa pakalu ide sekada ke geloyolo macam-macam bapak ibu sekalian makanya aku agama tak dek to nakada iya pernah asa baca Quran tawe ko bukai kurang de maka dami angaji moki nang komo yasan ongko baca ongkota na de na marigaga ko masampajang itawe kuluwala na palolisu ko yato metisang de na mariga tapi aja to sinaman nanungan tariya mi materu tambah-tambai ini bapak ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua bapak ibu sekalian iro yasan di mak guru dena waddi maka dena matona dena waddi nah sebab perintah na agama ta maka dah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntu ko pak disanga mapamule itu jamu letu kiburu letu amatengamu jadi dia tu na waddi maka dah te aga pi mewak guruan nama toatona jadi rombe utaneki meloto ngamoki ga mak guru de to tamasiri ya magi bapak ibu sekalian nasaba iro mengaji tapi hurufu angka syara'na apalagi risau hurufu kurangnya angka melo pada alifu ain hamzah ya alifu ain hamzah sa sha so zo sa
sa, za, za. Iya. Pitu madari pada manang. Ya kodena samanang, samanang. Atau syamanang ni. De sirupa larina. Magi na kuaro nasaba de ni sa pasilangan ni kega modele. Coba-coba nih Bupa. Iya na jolo alipu iya ko alipu melo ipahang iya sinin na makunre puran mi mana puramana nang kalinga anak na manan na rita ngabanya anak lolo mamula mak bicara. Iya tu hurupu alipu tonga-tonga masuk boleh di adana anak loloy. Iya to si ko ya ko mikir runtu ya aslina pasarai anak sepingi si bandok nah. Aga na pau anak sepingi. Masa macai sepingi naidi. Jadi ia komeki misangi hurufuna ain pasarai anak sepingi atau anak tedongi si bandona. Insya Allah teruntu aslina huruf ain. Jadi kona kala acek sepingi agak play buah-buah tak. Iya. Yang ketiga hamzah miki misangi angkat tu anak-anak mamula macam mana na melo jambang wasamaa anak-anak melo jambang ini pedating kada meko nak iya. Jadi telu huruf ya maromo deni setiap pasilangan ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya, sidi. Yang kedua, tetap pijolo pelek sebelum leteka. Aja tak kada kada ba ta sa ja ha kha dal zal ra za sa sha so do to zo ra fa ko ka la ma na wa ha ya. Ang kami cek demi patuju akalipukannya. Ya. Ya ko isuro ki di mo apa di dapi mo pe ro ngajang ro. Bata sajing hakale hakare. Ya. Kha daleng salera sain sinu suwa dua tua lada oing aing going pa kapu kepe lama minu wau hamsah ya wassalam agan nami pakat takro nomor sidi ha kemudian yang paling bermasalah soa doa tua lada soa doa tua lada agak pelik abang iwakna so do to tanya lada zo ya rusak di lada erode namanya si sambung iya zo iya tanya lada zo ya jadi to zo iya so to zo do ben diwakna iya so do to atapuni wih masa gede tak kamal aku tetap pui mata masiri
matan ramu tu ko salai kemudian leteki sa telu isina sa telu isina dua isina telu tatina sha meki pacoco itapuna arukamanuki digaga to marukamanu digaga pasti makada